Dobroveče ljudi, dobrodošli u prve rap vesti. Včerašnja tema je Boost Plus, pošto to je definitivno aktualno. Ako se vozite po gradu, ne možete da ne budete dokačeni s ovim. Ćemo par reči da progovorimo o tome, jer Boost Plus cepa ko kroz 26 vetar, a usluga je kao stari hleb, kvalitetna. Vozite se malo da osetite čar kako je kad vas gužvica podeli na dva. Obiđete centar, dobijete putnike od udaraca, cegera, zadebljanje butine. Bitno je da kartu obavezno kupite jer ne znate ni koji novi zakon kršite. Izdvojite 73 dinara od platice jer toliko vredi 5 grama čokoladice. Ozbiljno sve shvatite, platite parama mesto jelkice mirišljave, skitnica iz parava. Tačni su ko sat i dolaze na vreme, iz vrata curi barem jedno putnika 50. Bitno je da klima obavezno radi, leti greje kolena, a zimi vrat fino hladi. Boost te skoro kao trampolina baca kad nagazi točkom preko policajca. Al ne veze, bitno da je nama super kad plaćamo novcima i pokretne šupe. Gradski turizam koji vozi, im grčeve obe ruke i jedan na nozi. Čekirajte karte na one aparate što bi nekad možda i trebali da rade. Rap vesti broj 1 s aktualnim stvarima. Dajte temu za sledeći deo u komentarima. Voditelj Rezon će to da ispiše, da obradimo lepo i snimimo emisije, a do tad prijatno veče i najedite se bar jedno 100 grama čokoladice za ceo mesec. A sada reklamni blok. Ćuti Apačo, moj muž već 15 godina ima problema sa metabolizmom, ali otkad nosim ove Dr. Morganove klompe sa anatomskim boli me kurac. Otkad moji ortaci igraju basket u kraju, ja nikada nisam kupio cigarete, zato je moja žena meni krenula da ne veruje. Ali, zato sam kupio najnoviji specijalni preparat koji namažem po joj, kako je dobar.